Talofa, 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 talofa. So I fo manuia ile whaafafonga ta poa ia sio tato watunu. Ya ile nei fo I time yor tayao leo lusu 5 minute te ile tulai se fulu ya I samonei ya ile asolusu malbalu nei ol masina o aperila ya lua fe los fulu leono ya wa tato tatala no fo ile nei time yor tayao ya epe ona mai ama ya ile fa masinonga ile tayao nei ya ma le tulanga ole asolua ia I samonei ole vala unga mua mata upu ale tua leo ya po le vala unga mua o mata upu ai la tou leo mo lia I lumo famasinonga ya le ala fatoa vai de kwa lusu fami ke karunga ka lo se fulu ke la ke se fulu ai ambata lo mo famasinonga ya peila ona ya ia tabor manga ole so ya I mata upu foi pe ona o ka se kumbu o le mea le ya ya makale alo wingo yo ya mau o le manga ya foi o makale eva veiga vala wa foi mua no lo kai ngole lisi ya artulaga le na ole tulanga la wo ya wa la mata pu le sa tu e la fa ungal va so le nei ai peita ele awa ya tule ya lo ya le tu leo ya ona ya ele mai lo ya wa le na pe ona sa norte mata lo ya sa ya ile si fa masinonga lava ile il fa masinonga fa tu malo ya ai peita ele lo ina la ya le ia le fionga fo ile il famasino sa va pelta wa veina le mta upuna na va yaso o la sfora ile la lentene le sa tu e vala wole ia submission alo ia ya ila mta upu ile famasino va fa tu malo la mta upu le fa mo le mau no vala wai na ole o ila wa sa va pelta fa uru la tangi sa mo mau le tu leo sa feso swema ya maleleo sa fapea ona ngafa male tulanga le ile au mainga ila lo le o le pokalame sa ilunga ole Facebook male YouTube ya e fa fo ya mboni mau ole sunga ya Samuelu ya ole malon fartua ya Sivai ya male matamaita I tustala sini ya tolua ya ole tulanga la I tolu manga from stonga ile so ya wa le sato tolo mai to e vala au nei e failo ai se aso tala fe ngai ya mo le to e vala au la mata upu I lumo famsnonga ya ole asola le ala wo to tolo to le vai aso foda so forile ya ole masinala le o me le to tolo tu ya wa lava ya forsanga fai walo ya boleh vang ka mga ave se mai lo kai ngo mai ngai maka upu malau ya fa yuka boleh vang ka lu forward mai ya fa yuka fam snonga I ngai maka upu ya awai ya ole ala fa to ava no ai fam sino le sunga ya Raymond Susta o ya le sata o veina ya le tulanga ile hearing ola mata upu ya le ala va so foda so really le otolo ya mo for sanga fai waloia ya ona ilo ile poler tulanga ya na mata upu ai ile tulanga ya lo na o tetele ya e mo moni fa malo fam snonga o le taia foi la nei le ana vala au ile mata upu arta mai tai tu stalla o le Samo Observer ya Manawi Folasa ya ina morianga e tasi le tu leo e pe ona moria ile mele na soli ai o le fanua o le fionga le li pa le mia I susenga ile fato ata no mai ya ina ua mai a mai ia le tulanga I lana singa se le sa I dinga tongfiki le sa ia ile amatanga la mai fato mai ai ole fainga palota fai fata utonga ai malanga lo le pa le mia le la ule maria to I lana sa I dinga tongfiti moni sila o le sola le fo ina declare ye le fionga tamai tai famasino ya ala la toa Rosella Papali o le famasino se tasi fo famasino sinia o le famasino fa itu malo le tunu ya isamonei le na declare ye le fionga tamai tai famasino lo na sotanga
ile tamaita itu stala ole Samoa Observer ya le la wa tolo ile famasinonga ya Setema ya le otalasa saanga ya po Raymond Schuster ya o setasi o famasino le afapea ona tawaveina ya pe valawina ya mori mau ole ya ile time valawe mon mau ole tu leo ya mon mata upula tamenta tu stala ya ile solia leo ole fanua ole fionga le lipa le mia ya ile fato afo imaye ilana sailinga tongfiti pe ona ya in sila ya ile mtanga neta usanga ya pe ila o tu langa le na le ala wa ya le famo moe ya wa tolo masino Setema mta portamento tu stalo Samoa Observer ya manawi folasa ya evala awai ya na tumtuma tulava ya ona ainga foi ya ai mai se ole lato ofenga luenga sorry for kwa uba aila le ko kelo Samoa Observer ya sava pero tu lango foi ya le tu lango awai ko ui la mo ka lango foi manai pa anga foi fa fortato lango foi tato por kala memma ola le fe pa o ai maiole o me poaka ale ri poaka le va persone ka fia la vaya ke oe ya ai e memoria le fa malo ma fa tai fo tamenta fa msido ya la toro se la padi ya le un foi ona ya fa ilo na sotanga fa mai tamenta fa msido o lona nis le la va fa ilo fa la wetele tonu o le potu fa msino ya ile taya nei ya le la mai fa msino le mai fa msino la fa nga solo ya mata upua ai foi nei soringa tu la fono pe ona moria ye leo to tele o ila to lo ye munu ya ile lava tu foi la lo ya o lo ya ile hearing ale ya polo ya ile simata upua nga ya la lo ya retina ya una sa unisapolo ya orona so atau de sa va pe ona lava tu ya e fai masui ole official ya ole Sapolo law firm ya le songa ya Korea patu ya le safa pe ona fantasia tu e tau aveina ya tau manga ola mata upule ni tayao ya artulanga na ole lawo wa sa kero kala yo lava fa masingo ya ai sei kuinga inga o fainga ruenga ma se I anga I voilele sorry se le kala mongia ya o me umata to te fesili fa masinonga o fa masinonga foi a bayar tadi ya ai fo ya sorry wa alu ai male kai sorry ngai me ari ya ai memoria fa malo ta poiga ya se to rua se fa lau ya matua fo ya mise ya ole mamanu o se tato watuno le fionga fa lolonga ya lupe matasila ya fa fitaitele la verta po inga fo ne mata upo ya sunga ya portofa ya le vai mlaya seta ya martato au lango sua uma la fa fitai la vai i talo fo i matulanga fa pena ile ya se tulanga fa pe o fa por le mata upo nei lango nan ma fana ya ona ole pa I mai ole nganga pa I ole atua ya na te au mai me moni mana me tonu ya pe tulanga na I tau manga ole ne yaso ya male tulanga foi pe ona ya fa msnonga ta mai ta tu stala okay kilo rese pico ri kalo mai ya se ofre no Marietta so ngi foi kengo Maria Kari e kalo mai foi sa nganga mo akusi ngor kala va sa ga fa msigo waka fiu ya Maria kalo kai ai kusi mai lungan ngos pepa da fia artu langanda aftai tele la vai se tato tunu la lango aftai foi mo talo ya tato felo ya ipea ya mo se si foi fa popongo tato tala mai sa monei ile afia nane ai mortemilei fa so foi ya alof teletu